Abatuura abashubuzi abavuji ba bodaboda hamwe n'abakazi benda bature nibateganisa ubwo rutindoru ahabwe mbera mbiye yirubire rumu orutindo rucwekire harabironke myezi almost nkeshatu orutindo rutakozirwe kandi noreba urwo rutindo ni rwo ruconnectinga town council and sub county abana bitu ni babani benda kuza kushomera muhoro ubuzima butwinde hano ubutuba obikaje bukuruga kayanja tibikiya yambo kujyanka muhoro getegarize orutindo rukachweka tugubalize tufunire information yone ku bantu kutuyamba tindo baitu rukachweka abana baitu barakuraba abakazi kujya kuzara tubeni mukwana bajyo bagwaro abana bajyo masomero n'abasubuzi baitu nababona bo abeebembezi beekoreire nibajyangwe cyo bakozire n'ecyakire kace bitu baraganisa okushakira abatuura okureba ngo rutindoru rwakorwa je barurambura twabaturiyo na chairman Peter Sebugwaho engineer ba councillors abataka konka mwenu twayeraganisa nti urwo rukutoni tuza kurukora kwa district Peter Sebugwaho umuhezi wa mukuru w'entebe ya katano habwa district ya Kagadi nagira ngo abatura bino kuba abo bujunanizibwa kureba ngo barinda rutindoru nikwe rubase kuhangara umuhanda gujya kusigara ni gukora ekitukwenda ngiyanye cyo kusaba enjura bwe kuba nego nenyi ni mumonditaringa umuhanda nekisaba hati dore ebitoke birebiri hije mitumba nkikumi okuniro ezo pipe zirarabyamwe amazi no okurijira abatura urutindoru rumazire emyaka 2 rucwekire kandi abeebembezi ba district bature nibareba bureba gashaka Thomas tumwebaze.